Syukur nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba Kejela Assam Himanta Biswa Sarma ulapan pa baka Bharatiya Janata Party Mynta Kynti kanyok Thaw ke Sorkar hapok Kejela hadin ke election ke bansalong haka arpunyo terik Mynta benai. Ya kani Himanta Biswa Sarma ula keren hadin ke jinga kendu ban ai mensiam ya ke kertong jong ke seng ke banya aireng na nongpo konstituensi ke kong Marian Maring haying sa jong ka nongpo hinin ke sengi haswab un kiu chenong ba shalong na ke benta ke jinga lang jong ke seng kabay day baka jingpan kre ka election jet nong mikman. Himanta Biswa Sarma ula ong ha kasian beningkong ka BJP kalabu kertong banya kun habaro hendriu pau teli kisit ngadon hatura hakini ki arsengi beladam ngalawi iya ka jingkershan barat ba jong ki paj ba ha kani ka Kynti bat kumju ka kertong na ribu hairu kalale bha Ngeit scam ba Mynta ka Kynti Ngin Thaw ya ka Sorkar ha Meghalaya. For the first time BJP is contesting all the 60 seats. I was there in Tura in last 2 days. I have seen lot of support for BJP this time. Even in Rivoi, our candidate is doing good. And I believe that this time we will be able to form government in Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajingkular kap TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajingpintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap kat arajar tingka shisnam shaman na kilong yeng jong kikina ki papuli ki school Sorkar. Na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban krishan ya kapuli puthi ka Mynta. Hakane ka arpunyo terek urumphang Shan ya kasap jong pi haki artli ki sentil bat krishan ya ka Meghalaya TMC.